السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو هر روان وي. یو نوی درس او یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست. په دې درس کې بیا هم یوه کنورسیشن لرو. dans une administration dans une administration dans une administration په یوه اداره کې. Nicolas: Bonjour madame, je voudrais un renseignement s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un visa au Canada? Bonjour madame, je voudrais un renseignement s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un visa pour le Canada? Bonjour madame, روز مو بخیر یا ستړی مشه محترمې. Je voudrais زه غواړم un renseignement یو معلومات s'il vous plaît په مهربانۍ سره. Qu'est-ce que je dois faire زه باید څه وکړم pour obtenir ترلاسه کولو لپاره un visa د یو ویزا pour le Canada یعنی کاناډا ته. وایي زه څنګه وکولی شم بیا زه باید څه وکړم چې د کاناډا ویزا ترلاسه کړم. obtenir معنا ترلاسه کول. un visa خپله ویزا ته وایي. l'employé: Vous devez aller à l'ambassade du Canada avec les papiers nécessaires. Vous devez aller à l'ambassade du Canada avec les papiers nécessaires. Vous devez aller à l'ambassade du Canada avec les papiers nécessaires. L'employé معنا ماموره ورته ځواب ورکوي. Vous devez aller تاسو باید لاړ شئ à l'ambassade du Canada د کاناډا سفارت ته. avec les papiers nécessaires معنا ضروري ورقونو سره. Nicolas: Et quels papiers est-ce que je dois apporter? Et quels papiers est-ce que je dois apporter? Nicolas ورته وایي et quels papiers او کوم ورقونه est-ce que je dois apporter او زه باید ځان سره یوسم. apporter راوړلو ته وایي، یعنې کوم ورقونه ځان سره راوړم. یعنې زه چې کله امباساد ځم باید کوم ورقونه راوړم ځان سره. L'employé: Je ne sais pas, vous devez téléphoner à l'ambassade. Je ne sais pas, vous devez téléphoner à l'ambassade. L'employé مامور ورته وایي je ne sais pas زه نه پوهیږم. vous devez تاسو باید تلیفوني زنګ ووهئ à l'ambassade سفارت ته. Nicolas: Est-ce qu'il faut un visa pour aller du Canada aux États-Unis? Est-ce qu'il faut un visa pour aller du Canada aux États-Unis? Est-ce qu'il faut آیا اړینه ده un visa یو ویزا pour aller du Canada کاناډا لپاره کاناډا د تګ لپاره aux États-Unis یعنی یونایټډ سټیټ ته امریکا ته. یعنی وایي چې مثلا امریکا ته چې ځې یعنی کاناډا ته چې ځې یو ویزا اخیستل لازمي دی. Est-ce qu'il faut آیا لازمي دی ضروري دی un visa یو ویزا pour aller du Canada کاناډا د تګ لپاره aux États-Unis United States ته. L'employé مامور ورته وایي je ne crois pas mais vous devez demander à l'ambassade. Je ne crois pas mais vous devez demander à l'ambassade. Je ne crois pas mais vous devez demander à l'ambassade. L'employé مامور ورته وایي je ne sais pas je ne crois pas je ne crois pas زه یقین نه کوم mais مګر vous devez تاسو باید demander پوښتنه وکړئ demand وکړئ à l'ambassade په سفارت کې. یعنی زه فکر نه کوم یا یقین نه کوم چې مثلا ویزا به ضرورت وي خو تاسو باید سفارت کې پوښتنه وکړئ. دا زموږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او کمنټ کړئ او په نظر مو په کمنټ کې راته ولیکئ. تر راتلونکي ویډیو پورې په خدای مو سپارم. ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مو ښه.